Tapi senangan kumatinsa nantang anak sikul. Oke, benok napa? Semua takodi di unit kedua IQ datang tinungkusan. Disebabkan aniba natipud tako dot mentok pengiaan tahun benok. Mantako napa pin belajar ay ilot iti book text kako may do puralan boras ke. Iti napapuralan boras ti nga nung boras Malayo nga tata bahasa. Jadi mandat ti oping belajar iti puralan boros sebab iti puralan boros ti nga ogo mo au toko po ay laan megal ko sistem ijaan dot BKD tanda bahasa daw boros konuk pesukuan tukadan negeri di penjudo ginomo haranga iti puralan boros. Jadi intangan ko dapat iti book text hanggang dapat perlu dat man upaya payawo it harap i puralan boros kiri namangan ko konsol oke. Benak na po semua takod hiti ababayan kayso na pati nga makinaw memboros na iti dia ababayan di tinga harohot het puralan boros daw. Jadi tudu na papangyaan dati dataraw beno mano potensa nantang anak sikul telo manginamot pumato I natatak iso boros ka. Iti not kolumusan diti boros dati itu harohot pimato it mantoko tatako. Nuno ipimato mantoko tatako di iri na pinsinilaan dati dataraw beno. Oke. Intangay iti dia nut iti puralan boros diti dia keturun penatakan HIOMU iti no pimato manganto ko tatakot it system dot boros teka ijaan dot kadazan dusun kiwapi piro pimato ditatakon it keretan om ijaan it boros kadazan dusun ka. Jadi iti mantok ko pinsingla ibenon impuro manatak dilo HIOMU iri sistem ijaan. Oke. Proses manatakan na po diti pagumpit dong tatakon o pimato hedge sera sumusuhut datuni vokal o IOMU. Ilan na po hedge nga mga tatako sera sumusuhut datuni vokal o IOMU. Jadi man ko sarho nung ilan na po pimato hedge kapisuhut dilat vokal o IOMU yang mga tatako terus. Megal tadi yang pamitanan daw hedge. Hedge. Jadi ilan na po hedge man dati tatako gantian tako do megal lagi tadi ya seriba no. Oke takon it hirid megalit hilod Facebook teko hilod WhatsApp diken mangan pagilangay dit info di nga pagumuan dit it mangija dit dusun nga harang hedge iti kalimpupusan daw dong dusun na po yo sistem ijaan dong BKD nga eso hedge rin ujung kecuali I boros naulas. Oke, intangay dako ti pamitanan natatak na ilo hedge. Tinatak na ilo hedge kan sebab iti napod boros da BKD nga eso ilo na po hedge nga mantatako nung kapisuhut dot bokol o IOMU. Oke, megalit terus menantatako lo hedge jadi I do nantatako ilo hedge jadi DO. Oke. Sundong patudo inka kay mulai kawago o pimato hedge sera o sukuan dohuri. Iti na po hedge kolay kimbago nung sukuan ilot boros buas ditambah dengan kata imbuhan. Bila ditambah dengan kata imbuhan secara otomatis huruf hedge akan muncul balik. Jadi man nakosarho iti sistem na oke. Pamitanan dulu pasukuan tahuri na padaw teka kata imbuhan akhiran na pada nga ON. Jadi
nung sukuan iti nulu dot iti dahuri lot on secara otomatik ilo hedge mantakaw guno. Jadi nuluhon. Jadi kadaw lahu hudi lot sulu. Tambahan lot pasukuan dahuri on jadi do suluhon. Oke, perhatian. Imega lagi ti lobu on jadi do lobuhon. Lisi tambahan do pasukuan dahuri on lisihon. Oke. Jadi ila na po hedge atatak sayra do sumusuhod tila tuni vokal o I om u. Tapi tembulay kawagu sayra do osukuan dahuri. Oke. Oke, tatakan o pimato I om alanan do nodo y, pimato y. Tatakan pe ayam alanan lagi di y. I akan digantikan dengan huruf y. Oke. Nung kiwa boros di bentuk nyampai memoguna diftong ai, oi, ui, om osukuan idahuri en, on, teko o, tatakon i pimato I, om alanan do pimato y. Oke, jadi itu dia mantak horot dia nung harot boros it memoguna do boros diftong. Megal ko ai, oi, o ui om osukuan naghihiri dahuri megal ko pasukuan en on teko o mangandati tatako iri dia tidia tidia ai tinsanan tidia ai ti kumaa gantian do pimato y. Oke, pemitanan tidia pakai manganda sukuai ti hila dahuri tidia tikan iri syarat daw teko prinsip daw mangan sukuai do pimato man onway do pasukuan hidori do o. Jadi ila na po dia ay atatak. Akon ko atatak gantian do y. Jadi pakayan. Dia sakay man sukuai dahuri daw imbuhan en ila na po ay gantian do y. Jadi sakayan. Salakoy dia ay kan mangan onway do imbuhan akhir te kapasukuan do dahuri o. Jadi soloko yo. Ila na po ay nga agantian do y. Mega lagi ti dia dahuri kadaw ongoy ongoy ila na po ay nga gantian do y tu nasukuan irhi dahuri do on jadi ongoyon. Tombuluyo ay man ganti ay di laway. Oke, ti dia si tatakon o pimato yu om alanan do hedge. Nebal konsep ti dia. Tatakon ilo yu om alanan do hedge. Nung kiwa boros di awan say miyampai mamaguna diftong. Iti na pa dia diftong diti no ay kan. Sebab ilo ay alanan do y. Iti na pa dia diftong au OU om IU. Montok proses penubuhan dahuri. Nebal ti dia kadaw untuk di pasukuan dahuri. Now, tatakon iu om alanan do hedge. Oke, pemitanan panaw. Nung pasukuan do on ilo na po yu nga mantoko ganti ay do hedge. Jadi panahon. Sarhon na do kayo ka iti sistem daw, iti sistem ejaan daw. Mangan na do ko kopya soroh. Oke, sorow pasukuan dahuri on. Jadi ilo na po yu nga gantian dati hedge. Jadi sorohon. Kiriw. Ilo na po man anwe pasukuan dat on. Ilo na po yu nga gantian do hedge. Jadi kirihon. Okay. Kain kura po nga kiwa nagi oboros di au kolon do hedge sera tatakan pimato yu nga alanan do pimato w. Okay. Perhatian takot ina po yu di nga amu mangan tatakot nga mangan alanay do pimato w. Okay, pemitanan ti dia imuhaw harohot
pimato boros-boros dit patod mungkin di boros dit it mandot alanay ilan na payo nga man alanay dot hedge tayo alanan do W. Okay, megal tidi imuhaw mangan supaya hiri dahuri on jadi do imuhawan. Sahaw mangan ano ay pasukuan on ilan na payo nga mangan gante do W. Jadi sahawan. Okay, tidi adi kalandayan do Y om W. Kalandayan karena penting nga mayo dot pesesuaian. Okay. Au kapitaning I om Y, U om W. Iti na pa dia nga nung hiri dong kedi au buli kapitaning I om Y. Okay. Megal lagi diri ka daw U om W. Kapitaning na po nga atatak otiso. Berarti na pa daw nga guna salah satu sahaja. Gunawan antara I om Y nung magalit kapitaning kaperimanan do kayo gunawan iso no antara I om Y tayo antara U om W. Pamitanan bayag kapitaning lo I om Y kan. Jadi tatakan tiso. Tatakan antara di lo I om Y jadi do BAY G. Jadi nunun natatak lagi. Ina pa natatak daw nga bayag. Okay? Siyud. Kapitaning ilat I om Y. Jadi manda titatak ko nunun tinatak nilo siyud. Jadi siyud. Jadi iri na pot natatak nga pimato Y. Siop. Nunut minangan tatak ko lo pimato Y. Iti dia puak. Memuak dot nigeri bambangan memuak dot mangga. Jadi rati lo puak memetik. Kapitaning ilo U om W jadi gunawan dati ilo U. Jadi ini nanti takak nga W. Jadi nagilo tua pia ibuak di menandati tatakak ilo W. Tuaw. Kailan ko nakumen lo tuaw. Kung mo udah baso. Iri nagiri di penonton di hiri tuaw penonton di tuaw dasar di. Tuaw ilo na pada napaminata taka nga W. Jadi TUO U. Okay? Perhatian. Jadi ilo na manta ko pinsingan ay datadaw da bayno. Man loko user ko kopyo nunu iti system dat panapakan tike. Man ada ko roti ang mga surho sebab nung mamasaya ko punwatan harap asalaan di kayo dat papa nukidi papa iliw diti pimato dot megali hedge megali U I Y nung harap asalaan da ko dat papiliw hiri ijaan da kayo nga kurang marka. Okay? Jadi tulungan ako manalin di note dia. Jadi bagian nomor 7 na ka. A, B, C, D. Pada di huway dat manalin iti dia uho daw. Man sayay do note. Wato don nagidid opo nga iti note. Namharan nagid pinlodaan dat hakan putin. Okay? Sikahan.